La kumpas posgi kenti nadu kejingja hadu menta umpalap din satia ya orang ba Carlos Tron ubala jukot i hasnong daujak ubala jak rengai nagasnong Umar Hariboy district ki bahaying bat kinong snong kidang sa haka umdum bat sngau kutlat kutlenti panwa di utai orang ba kumno ni orang ba suja rengai kendit kat kum kejing itu ki bahaying asem kila ong bak haka step jong karwe trik jileu ulami nalaying jong snong Umar kabadon haka tany Western Riboy panlit bu ya kurim jong u kabadang Armet si Ganesh Das Hospital Haslong ban kaklung regat bat kakiau kurim bat haka por jan mit pat haka nega ju hi kasngi ulat mu balit phaibyang sa snong Umar regat bat kakiau kurim lambat ki wipat ki para snong ki balit sendran lang ya u kilai turu bahaka por bawan phai na silong mari poi haka tany umran utai urang ba ula pha pensange ekati kali haka por kumba prabaje ai kabahap hapo surak National Highway 6 hajan umran ban mi le sabar bat dei haka nehi ka klimat mongni urang ba ula jak rangai sendan sem layo isu ya u bat ke mobile jong uru lipno artat hanadu kata kapor ya kan kam marmar kila puntip no sa umsting police station hakani ka juhi gamit Ray Uhanmen jong Carlos u Andrestron ula ong bagi pulit kimsem la ajing TWA nadu bola ujor ya kai pot maja ula banrap ru bakila persang menwad itu orang ba dagasnong rengkat bat kakur Ray kimsem lalap din satia bat hadu bakila sengau kulat kutlenti kamtam kabaidai bakaliang gayo okot minta kalong ying kalahap pensange no sendon ya kejing wat ngiladu jingkerman o Andreas minta kaba benrap ka jingkerman jungi minta kalong tang hak sorkar bertuklar perbon simkia menwat ya u hakaju kapor Andreas ula kerpat syaki pajba daga bakentu ya kino ki bayu i don jingtip ala rugi orang ba kin skau bahaban wan syakmat banyak kedu ya ki bahaying bat pentip ru hau ni numbar balai Trai wilai, wik ndai sau, san nyo not.